It's a good morning to you. Welcome to Asake Online. My name is Zenzele Ndebele. This is the program, the Civic Forum. You know, we used to have a program on Jabo Breakfast Club, but it was just ginger. So this time around, every Monday, we bring you a program to a Civic Forum. And namuhla program Civic Forum, Sisema Kokoba Mkambo. Abanye bathi kusemba Kokoba Market. Lapho kuthengiswa khona into ezitshiyeneyo. Sizabe sikhuluma lo baba uChabangu esitshela ke ngemithi yesintu alayo. I know most of us once in a while siyahamba siyedinga imithi yesintu, ngabe kuyisihaqa, ngabe kuyinto zokuthunqisela abantwana nxa bezalwa, kukhona okwenzakalayo. As we grow and sifunda imikhuba abantu, kwesinye isikhathi we tend to pretend like into lezi asizenzi, but at some point, even with I know abantu abasontayo, at some point lathi sake sihambe siyenze okwesintu. So lapha sisema Kokoba to come and talk about into eziningi ezenzakala. Besides imithi, kuyini okunye ongabe kusenzakala khonapho kwi-Heroes Day kunje. Ngiyakwazi ukuthi abanye futhi sikhumbula amaqhawe asitshiyayo elwela ilizwe lenkululeko. So nxa useZimbabwe ngithi elwela inkululeko yeZimbabwe. Nxa useZimbabwe Happy Heroes Day. Nxa usijoyina okwamanye amazwe sisema Kokoba lapha. Ngikale maybe ngokuthi Chabangu siyakubingelela uhlelo. Yebo baba, lambingelela ababukeleyo, mbingelela isizwe sethu. Happy Heroes Day langa lamaqhawe lapho esikhumula khona amaqhawe akithi. Mina ke ngudingani wakweChabangu. Ngiyathanda ukuthi ngizitsho njengensizwa ngoba ngilibutho futhi. Ngangithi mina ngumafuza afulele ungwane omuhle lenyawo nyathela ngazo. So Chabangu kusho ukuthi wena uzalelwe ngawo, khulela ngaphi? Mina ngizalelwe endaweni othiwa kuSenswazi ngaphansi kwenduna umama uSinqobile, umama Mtungwa, Sinqobile Mabhena. Si district uMzingwane. So ulezi ezemithi lezi ukuthengisa imithi lezi kumbe ezesintu uziqale nini? Ezesintu ngathi sokulesikhathi le 7 years ukuba lapha, kodwa ngikholela ukuthi ngaziqala kudala ngoba izinto lezi zesintu awuphomba ukuziqala nje. Sengabe ngangizenza ngingakazenzi physical lapha physically ngile 7 years. Yes, nxa usanda usijoyina silapha eMakokoba ngiyakwazi ukuthi kwesinye isikhathi network iyahlupha, so ngabe kubamba kusekela, but nxa kuyikuthi abungenelisanga ukubukela i-live ngenxa ye-network, hayi sizaphinda njalo siyifake futhi butsha singaqeda lapha. So ungasitshela lapha Chabangu ukuthi wena imithi othi yena ulayo lapho iphethe sibilo ithembileyo yiphi? Imithi elayo lapha minengi kakhulu ngeke ngibale ngiqede, kodwa nje sengaqala ngithi mina imithi ehlanganiswayo njengale singathi thina isigubhu, abanye sebesithi isigubhu lamhla kodwa izolo besibiza sithi imbiza. Lapha ke uhlangana imithi phose ngafika eli10. Imithi leyi ngokomsebenzi 10 ngokomsebenzi wethu asivunyelwa kusikhathi ukuthi siqambe yonke. Eminye ayivunyelwa ukuqanjwa, kodwa ke silawo isihaqa, silawo umchitha Zulu, silawo ukhalimela, silawo isanhlenhle. Kuyimithi engena esigubhini, isebenza nike le mithi, isebenza lo mzimba, ichitha inyongo, iqinisa iqolo, ikhupha nje yonke imkhuhlane, iyavikela ngitsho lesifuba. Ngathi most iyacleana umzimba, ihlanza umzimba ngokwesintu. So umuntu onganathi imbiza kumbe isigubhu mbani? Anyone nje ngabe lapha ethatha isigubhu nathi? Wonke umuntu uyanatha, kodwa ke isigubhu kumbe imbiza zitshiyene. Ngenza imbiza yabo baba, ngenze imbiza yabo mama, ngenze imbiza yabantwana. Ngake ngiqala ke ngembiza yabo baba. Asikhumbule ukuthi izolo umuntu oyindoda kumbe umntwana ongumfana ubethi ngokukhula ngezigaba zokukhula ubephekelwa elungisela ukuthi khathesi usethombile, khathesi usekhahlulile, sesingamenzela le imbiza. So ngenxa ukuthi akusekho khonokhuyana, khathesi sesiyenza ke ngale indlela le imbiza ke esithi ngiyabobaba. Ngiqondise futhi khona lapho abanengi bake bedideke ukuthi kule mbiza lo mvusankunzi, le imbiza umvusankunzi ngokunye lakho lokhu lakho ngwabo baba. Kuyabe kungumuthi ikakhulu
uma inkunzi ingasavuki kahle. Kodwa ke lapha isigubhu loba ngubani ngasinatha sokushiyana nje ngokuthi imithi yangikhona le ilingena abantwana lesi ngisabumama lizakhumbuthi sabumama lazo silendlela yazo ezabumama ziba lezo ukuthi umzimba ugudumale. Yebo lesethu singobaba lapha lakho kukhona ukuthi umzimba ugudumale ngoba umzimba mawugudumali uyabanjwa kakhulu imikhuhlane. Ngibona sakufunda lokufunda ezikolweni ukuthi ma umzimba uqanda kumbe igazi seliqanda imikhuhlane iyakubamba. Kodwa ke lamuhla abantu abaningi sebekholela ukuthi ukutshisa kwegazi ngokwabomama kuphela. So lapha esigubhini kule mithi esebenza izinto eziningi kakhulu ngomzimba wakho. Ake sithi ulenyongo, uloqhuqho, uyavimbana, isisu sibuhlungu, isisu siyaluma, isisu ngesegazi. Esigubhini embizeni ngifaka imithi ezakulwa lakho wonke, ezakulwa lomzimba wonke. So kahle kahle le iViagra esintu. Yeah, kumbe singathi imixture ngesilungu esilula. So bobaba nansi imbiza la namhla iholiday so lizobamba imbiza la. I know this is popular although a lot of guys will not accept, but ngambona town ngambona abantu bebhotapota bekuthengisa ngenkomicho indoda ifika ikhaya. Phela kuthiwa kona iproblem yemithi yesintu ukuthi akula skali okugcina sometimes kusenza abantu bebe lama kidney problems into ezinjalo. So umuntu abe esithenga isigubhu lesesinje nyakwazi singaqeda iprogram lapha bakhona abazakuthinta sebefuna imbiza. Kodwa ke asihle sitshela abantu phela ukuthi asifuna ukuthi abantu benathe imbiza lapha bebe lenkinga. Kunathwa okunganani? Iqiniso ukuthi wonke umuntu mayesenza umsebenzi ube lo umsebenzi ewazi loba ewufundele. Akulanto esintwini engela sipimo engela sidenganiso. Asikhumbule intshe emakhaya abadala kade kucuphela loba ligwayi akungcwebeli igwayi ngifole kumbe ngibheme. Khona ukuyana ngomunwe isilinganiso esingathi ngesikhiwa yini isize kumbe idosage ngathi singakubeka angazi singakubeka zithini kodwa yonke into le size. Mina ke lapha ngiyathi imbiza yami leyi ngiyisihlahla zami engizifakayo ngizigiga ngokuzibhala ukuthi impande zesafico kumele zibe ngaka, impande zesaqha zibe ngaka, impande zalokho zengaka, impande zalokho zingaka. Konke mawungena lapha ngesikhiwa ngithi kwabe soku balanced. Lawe mawunatha zakutshela ukuthi umuntu omdala unatha inkomicho egcweleyo noma inkomicho eyihafu. Silezipuni masipima nje eminye imithi ezimpuphu phecelezi ngesilungu ipowder. Siba lesipuni esikhulu sibe lesipuni esincane. So angithi mina yonke imithi yethu ilesilinganiso njalo kulensuku siyasiphela ama workshop lapho esifundisana khona ngemithi yesintu. Ngiyakubuza lokuthi kambe wena ungaba lomkhuhlane onjani emzimbeni ukuze ngikuphe isilinganiso umuthi engathi mina uweak noma ustrong according ukuthi wena umuntu ophila njani. So imithi yesintu lama allergies ngeke muyizwe phela nxa usiye esibhedlela lapha uthiwa ule allergy bani. Kambe esintu ikhona yini ukuthiwa hayi umuntu ule allergy emuthini othize? I-allergy khona, i-allergy khona siyakunanzelela khonokho. Omunye umuntu ungamupha intolwane uthi akayinathi uyakhupha kodwa yena engafuni ukukhupha. Ubususithi anje lapha intolwane lana uyabethe uyakuthe wena akayinathi. Ubususithi no intolwane leyi wena uyayikhupha njengoba le allergy layo. Ngcono ngikuphe esinye isihlahla esihambelana lentolwane. Okuthi uthi lathi sisesintwini siyakwazi khona lokuthi umuntu usengenzakala ukuthi engahambelani lo muthi. Omunye usengathatha sona lesisigubhu aqubuke ngoba kulesinye isihlahla lapha phakathi esingahambelani laye. Konke kukhona siyakuchecka kusesemasinyani umuntu siyambuza ukuthi yena vele izinto ezinye angaziliyo kumbe izinto ezingahambelani laye ekuyini. Ku isihlahla selapha ngendlela ezitshiyeneyo sengakwanza ukuthi kalesi ufuna wena amaflowers esihlahla. Siyazi ukuthi abaningi baba le allergy ngamaflowers. Ngizaqala ngokubuza. Yebo isihlahla lesi ufuna amaflowers uthuyinyiwe ngigobela wakho uthambe edinga amaflowers esihlahla thize. Kodwa wena uvele uhambelana njani lezihlahla. So isihlahla lazo zile allergy. Sikhumbule futhi lokuthi wawuzo kuthiwa omunye umuntu uyagula ma isihlahla zimila. Yona lena i-allergy yesihlahla. So umuntu ule allergy esintwini i-allergy khona kodwa silendlela yokuyicontrola njengoba lasesibhedlela esikhiweni beyicontrola. Ngiyabona kule bhangi le kuthiwa kuyini ke umuthi lo ngowani? Leyi ibhangi ngiyimpepha. Abanye bathi impepho. Leke impepha yaseGoli.
impepha yaseGoli iyinyanda nje ilungiswe kahle le siyayiwoda eGoli. Impepha isebenza izinto eziningi kakhulu esidlozini. Impepha uyayichisa uvula indlela zakho. Uyichisa kanjani? Uyichisa ngokuthi wena utshelweni mhlawumbe vele ekhaya besiyichisa mhlawumbe usuphuphile ukuthi Chabangu mawusiya eZambia chisa impepha uvula indlela zakho. Impepha iyadliwa, abanye bayinatha. Nyangizwe besho njalo. Uthe iyadliwa? Bayinatha abanye impepha. Okay. Layo kuya ngokuthi utshelwe wathiwani, utshelwe ngubani. Impepha iyachiselwa amawele amaphahla nxa behlupha bachisela impepha noma beyibhema amawele abayibhemi impepha. Okay. Impepha iyahlanganiswa futhi kwezinye izihlahla, ake sithi isiphehlelo. Abaningi bayasazi ukuthi yini isiphehlelo, ngeke ngiqambe nje kakhulu ngesinye isidlo zabantu bekhuphula amadlozi. Impepha uyakwanisa ukuyifaka, ufake yalapha eGoli, ufake le yaseZimbabwe. Ngendlela lami engenza ngayo, ngoba ukwenza kwethu esintwini siyachiyana. Kuya ngokuthi mina okukhulu bami kade beselapha ngani, la okukhulu bakho belapha ngani, okukhulu bakho wena bakuphuphise ukuthi kuChabangu uzodingana. So wena uyinyanga kumbe uyayazi nje imithi yesintu, uthwasile wena? Mina angithwasanga ngokuya enkundleni, ngokuya kugobela. Ngiyinyanga ngoba ngisebenzisa imithi ngiyelapha. Ngiyelapha njani ke? Imithi ngiyayazi ukuyihlanganisa ngikwelapha. Umuntu uyafika lapha engawazi umuntu awudingayo. Mhlawumbe uphuphile wathamba edinga uMahlabe Kufeni. Mina ngiyamazi uMahlabe Kufeni. Ngiyasazi lesiphengo sankhona. So ngizakupha. Yikho ngithi ngiyelapha. Njalo ngokomthetho welizwe wonke umuntu obamba umuthi kuthiwa uyelapha. Wonke umuntu obamba umuthi kumele athathe icence lokusebenzisa ngaphansi kwelokhuza yezinyanga. Uthathwa njengokuthi inyanga. Yebo kwezindawo kuzehlukana lapho zathiwa traditional healers and traders. Kodwa ke sonke sisuka sibe zinyanga, sokusehlukana ukuthi uthwase njani. Njengoba nje abaye besazi lokuthwasa lokhu kuyachiyana. Omunye uzathwasa enkundleni, omunye uzathwasa ngamaphupho, omunye uzathwasa ngokuthi mina mhlawumbe ngiye emanzini, omunye uzathwasa ngokuthi ule 40 years esebenza lokhulu wakhe, ethwalela ukhulu wakhe izikhwama, egebhela ukhulu wakhe imithi. So lapha ke silani ke lapha ngenye inyanda le ngiyibona lapha. Phela imithi eseduze yejalo usetshenziswa kakhulu. Lo kuthiwa kuyi? No, umaqaqane. 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 Maqaqane oqala ngachaza igama, ntsho lizigama lithi maqaqane. Sikhumbula ukuthi kule ndawo kuthiwa ngamaqaqa. Okuthi uthi isihlahlakazana lesi sizasithola emaqaqeni. Isihlahlakazana ke lesi esiyelapha. Impande lezi mina ngiyedwa ngingathi ukuthi wonke umuntu, ngoba omunye uzathi hayi mina angisazi isihlahla njengoba isihlahla lapha ngokuchiyeneyo. Isihlahla lesi, impande lezi mina ngisebenzisa emuntwini obulawa ingulamakwa. Likhumbula ukuthi ingulamakwa ngolunye ulimi yisiki o ngesikhiwu ngama STDs. Okay. Sexual. So lapha ulapha impande le mina ngiyayisebenzisa ezihlahleni zokulapha ingulamakwa. Okay. Uma umuntu esebanjwe, sasithi ubanjwe ligona, ubanjwe izinyosi, kusekhona lamhlanje bakhona abantu ababuya benjalo. Then umzimba wayo, amahlamvu ayachiswa, ayaxotsha imoya emibi, kungena kuyintuthu, uyaxotsha kuyintuthu, uyakuhlanganisa ke lezi izihlahla kuba intuthu, abanye bafutha ngakho. So kusiyafuthi la ngokuthi wena kuthiwe yenzani ngakho. Omunye sengathi yena kuthiwe mina kangeze ngomaqaqane. Ngeke ngale ngithi ngoba mina ngamazi ungentuthu, ngoba ngimazi impande zisebenza kungulamakwa. Bese ngisithi hayi lokhu lo asonyanga, lo ngumuntu ongathwasanga, mhlawumbe umuntu ongaziyo umuthi. Hayi, umuthi awusebenzi kanjalo, usebenza into eziningi kakhulu la ngokuthi wena utshelweni ngawo. So kuyachiyana ke lapha izinto imithi olayo ngathi ule multi purpose lapha.
ngiyabona ule singathi warehouse yomuthi yonke imithi itholakala lapha kakhulu i-warehouse yomuthi iphinde ibe ngathi i-warehouse yi-retail yomithi siyelapha futhi ngoba kunje inyanga ethwasile ugobelo esabekayo ukuthi mawuphuma kuyethi hamba ungambheki uyabuya lapha edinga umuthi ngimuphi yena ewuphutshisiwe ngale seyelapha amathwaza akhe abuya udinge lapha mina ngiba lawo lapha ke ngimsebenza njenge wholesale bese kubuya kunje uthi jaba ngumbulala ikhanda lenza njani ikhanda lakhona hayi lichaya kanje nyazi ukuthi ngilesihlahla ubande sengathi thatha ubande lelo uyebhema kumbe ngikudingela imithi yekhanda lapha nasengikuthengisela so mofi lapha so mofi i-retail izolo sike sakhuluma mfika lapha ngomuthi lo I found it fascinating uthe kuyini umuthi lo ngowani umuthi lo ngumveba abanye bathi mvebe so siya ngokuthi isigaba sakini libiza njani lizananze ukuthi kule nsuku ngesilungu uyatrenda ugcwele nje kuba ama WhatsApp ngaphi nabo TikTok abantu baqala kathesi ukwazi ukuthi uyasebenza kodwa ke thina sizinya ngawo siwazi kudala emakhaya vele siyawazi isihlahla esikhule sisazi umuthi ke lo usebenza lawo izinto eziningi njengoba njilo iningi lizavumelana lami ikakhulu ubaba usebenza ukukhuliseni induku ngathi sikholelwa ukuthi uyakhulisa induku ngoba akula abantu bangathana sebebhizi lapha so nxa ubabi tools zingane zishort uyenza lapha nxa engela confidence le tools angithi uyawubona nje wona uyafana nje le nduku baba ngiyabona ama vein lapha imthambo konke nje kusiza lapha antsho lapha sezinyangeni akufihlwa kakhulu njalo isintu sethu sile ndawo lapha esidibhadla khona nansi ke induku baba ukwelapha konkhona kuyechana futhi asithi thina umuntu sethena induku yakhe incane mina ungichaba ngiza ukuthi induku yakho nxa incane hamba esihlahleni ekhaya ufike ukhangele isize oyifunayo ubuzo sithi ke kulwana yena le size osuyibonile nje nanzi isesihlahleni uzaqamba ukuthi leyi so ngavuka ukuthi ufuna lapha ukholelo selohamba nxa ufuna lapha ukumbuza ukuqambe okukhulu kakhulu kodwa ufuna ukulingane lawo lento wena oyifunayo senza ukuthi hambe eqhuma so sefike esihlahleni lapho seqhuma lapha isize seqhuma size khona ungafuniyo sokusiwa lokho kuseleyo sengikholela ukuthi induku yakhe izalingana la so kayenzi lutho uyapho nguqhuma phela hayi engaqhuma ke laphana sengizathi mina akathathe into enjengesancele ngincele lokho ngicele emaceleni lapha ngicele emaceleni lapha ngicele emaceleni lokho uyimpuphe nguncele emaceleni yikho sesamhlanganisela lezinye ezabo baba usezabe enatha esiyakhangela la ngalo ukuthi kambe kuyavuma na so uyabe lokho esiya measure lapho yabe lokho ebona ukuthi kule progress yena ngiyoseza nje ethi hayi kodwa ukukhukhumana kuyakhukhumana njalo ukukhukhumana kusiya ubude lobuba Chabango ngesemfuna iqiniso ke lapha kuwe nyakazungu salesman wemithi so akwabona yini umuntu obuyayo lapha testimony ukuthi hayi mina ngande nkinga mina ke ukubuya kuChabango lapha hayi sengiyindoda emadodeni mina ke owabuyayo ngowathi yena kukhule ububanzi usezizwa eyindoda kodwa kuyaphambili hayi kwayala but wathi ububanzi sibili ukuthi hayi lami sengizizwa ngubaba so yiwo beba lo suqunyiwe so ngase ngikholela ukuthi chukuthi uyasebenza into le ngoba nanku bethi vele hayi nje ngubaba nje micro yabona ngama sim card lokuyana kodwa kade siwakhola sibathi hayi wabuya zozibongela bathi hayi so right so ke umveba lo siwenza njani njoba sithula laphana siyakhupha isiyancela sifake esihlahleni zabobaba nanku ke lo sesiusikile siyawugiga nasi ngiga yami lapha iko lapha esesigiga khona la usudithwaza lapha ngizawunika uali umuthi lo ukuthi usewugiga ke lapho umveba umela mina chaye soft ubona lentanga phakathi
Lapha sigikumveba la. Ngawani ungasitshaya ku-inbox lapha nxa ubona ngani kulento eshota. Athi mbeke ichoka lami eceleni. Sesugigile lapha. Anjo nxa sesikhala phakathi siyagiga sibili kube nice. Yeah, nxa sesugige singawuthatha ngesandla si. Alright. Mawusunje sesingawusefa. Sile amasefa susefe ngo number 1 ube ngo number 2 ube isize oyifunayo. Okay. Sesufaka eporridge. Okay. Noma lo ongasefekanga sesufaka esigubhini. Esabobaba esokuqinisa futhi ngoba lesigubhu sabobaba esingesokuqinisa embizeni sesufaka ke embizeni. Okay. Ususebenza ke lawo okwabobaba. Okay. Lo ke osusefiwe sesingawufaka elambazini. Okay, iporridge. Iko baba bethanda iporridge. Ngisho kunenge. Iporridge lapha ngofaka amaporridge lapha. Abona iporridge lamahewu. Ngitho la ngizibuza indaba kula abantu natha amahewu. Kanti ke futhi letshwaleni amasesi. Uyangena nxa so emabhawa ubaba babe sebhawa babe ngaphungu kuyanatha nje. Hayi ubabona vele lokuyisephosela. So ke usunje manje ngile njengu hayi inje kuvele yona ayisi encourage. I say encourage. Oh, wow, okay. Yeah. Nxa usunje ipowder leyi kulokho esesukuzwa kade silo besivele sikwazi. Kweze cancer. Yeah. Uyangena. So umuthi lo uyakwazi ukwelapha icancer futhi. Yeah. Thina ke siwelapha kanjani? Sivele sile mithi engecancer. Sesihlanganisa la ube ngumuntu wecancer. Ngalokho sesukuzwayo bathi uyawunatha uwodwa. Ufake eporridgeini loba nje unathe ube yiti. Okay. Uyehlisa le BP. Uvela. Yeah. Okay. Uyehlisa le chukela. So uyi multi purpose kahle. Yeah. Uyi multi purpose uyangena esihlahleni eziningi ezecancer, uyangena kuboba esigubhini embizeni yabo baba, uyehlisa iBP, uyehlisa lokhuza. Ichukela kodwa ke kwabami hayi ngilokho emphelela kulabo abangobaba angezwe othi yena kathesi ichukela lami belinje usungehlisele kodwa ngikhola abazaba khona ngoba sebekhona esembaphile ngemva kokuzwa amahemhemo ukuthi uyasebenza kakhulu. So abanye labo kuyaba ngoba mina bengivele ngilezinye ezivele ngizisebenza njengomvebe ezehlisa iBP ezehlisa echukela. Yeah. So ngiyabona lapho umunye futhi obukele ukuthi khona into yena le it cures all forms of cancer udumo kagumbo laphana bese kusithi ke kuba khona ababukeleyo laphana abafaka ama comments. I think ngudokotela uShebhard Mpofu lapha uthi uthole organize intolwane. Okay, kanti sokugigwa ngengiga zensimbi. So uma lo intolwane ile yeah intolwane abaningi bayazi bakithi ngokuthi ngiyabumama kanti hayi intolwane siyabumama ngiyomzimba ngiyomuntu wonke ubaba umama umntwana. Mina ngikhumbula ugogo wami ubevuka ekuseni asiphekele ilambazi intolwane ndifaka intolwane besifoso kulamalanga ngikhona ukuthi nafaka intolwane iyaqinisa iqolo iyalwa lomkhuhlane ukuthi ingubhane umkhuhlane wokukhupha umoya. Kade bebonane ke njani abadala ukuthi usule ngubhane ade bekhangela amehlo uthi mhlawumbe uhlezi lothi umlilo bese kuzwakala isawundi omoya kuphuma uhluzo ukuthi lina kusaza zabona kuseni ogogo intolwane ade behamba beyidinga bebuye beyigige seliphiwa intolwane eporridge noyilambazini. Intolwane ibarashe laphana uthi yena dada norudzi rwako uthi ukuthi uziqhenye ngesintu sakho ngoba isikhathi esiningi sesiye esikhiweni lapha sikhohlwa ke into ezinje so intolwane okunye lapho ukhuluma ngayo intolwane abantu ninya embone bengani yisecret iyenzani futhi. Mina ngazi khona lokho ke isecret
engiyangibone nginganyezisa abantu abangumama umuntu ongumama mayebuya ezothola intolwane omunye ucabanga ukuthi ichisisa umzimba. Okay. Ngama Indian sweets kuthiwa ama Indian sweets so intolwane Indian sweets. Yeah basuka abanye omama basuka beyithathe njalo kodwa ke thina siyazi ukuthi ingubhani iqolo iqinise nje ukuthi ke iyangena khonapho ngoba mayiqinisa iqolo isuka isebenzela kubuma kakhulu. Yeah. So kulomunye umuntu othena ufuna umuthi uthe ufuna umuthi okudetoxa. Ngingazi ukuthi kuyini ukudetoxa. Uthe ufuna umuthi okudetoxa ngesintu. Yeah, ukudetoxa ngokuzwisa kwami. Ngibona uyabedinga isigubhu. Esisebenza nje umzimba wonke esidetoxa into kuthiwa kulama acid. Yeah. Ama acid ngibona ngani ngesindebele imkhuhlane ewelelana labonyomo. Yeah. Siyadla izinto ezilamafutha. Yeah. Kuyasalela phakathi kuyanquma amafutha siyadla into lechukela kakhulu ichukela lana libi siyadla into elesawudo kakhulu siyadla into mhlawumbe eziqanda kakhulu ezingalungelanga umzimba. Yeah. Konke lokhana kucleanwa imbiza. Yikho ngibona ngani akutshoyo umbukeli loba umlaleli. So simhlanganisela imbiza. Njalo futhi kwesikhathi umlaleli uyabuya kimi angitshela ukuthi uzwani. Umzimba wakhe wenzani mhlawumbe isisu siyahlaba mhlawumbe uzwile nje kuphela ukuthi athi aqalele okuthiwa prevention is better than curing. Isiyamnceda ke ngembiza. Chaba ngiyakwazi phela internet lezi zamakhiwa ziyahamba abantu besalathi khonapha akusiniki inamba yakho ngoba singathi sithi inamba yakho internet zihambile bengasakutholi bakhona abantu ababukelela abafisa ukuthi mhlawumbe bebuye labo sesisukile thina bezothola imithi lapha inamba yakho ungasitshela ukuthi thola ngayo 0776 426 029 ngiyatholakala ngoBulawayo ngiyatholakala emakhaya ngoba yikho lapho isikhathi esiningi engikhepha khona imithi yami kodwa ke nje obi network kulensuku ingani kwezindawo yahlupha kwendawo kayihluphi hayi lapha eduze engikhona emawabeni enswazi ayihluphi ungangithola loba nisekhaya uyanthola. Yeah, so sesikhulumile ngemithi lapha mnengi imithi ngeke siqede ulayo sibili hayi iwarehouse eshop kabi asikhulume ngezi izinto ezithengisa lapha mbona ihawu ngamahawu lawo. Yeah, le kuthiwa lihawu le. Yeah, leli lihawu imithi njoba ngiyithengisa nje iyahambelana lokunye esingathi isintu. Nanga umuntu sefikile lapho wathi yena ngifuna impepha ngifuna lokho ngilabadala abadala sebemphuphisela ukuthi Chabangu mina ubaba omkhulu ophume kimi noma ukhokho ophume kimi welibutho waye ephatha ihawu. Yikho ke ngase ngicabanga ukuthi into yangikhona ngihle ngihambise kuhle njengokuthi nje umuntu uthenga isinkwa lapha athengele ngifake lechukela eduze. Ngase ngiqala ke usika amahawu. Lo umsebenzi engawuqalayo mina ngilamanye amadoda kodwa kade sime sawubambelela. So ihawu liyaphathwa kumbe liyathwalwa? Ihawu liyathwalwa. Okay. Mina liyathwalwa. Yaba bazangiqondisa. Yeah, iphathena amahawu. Ya lokuphatha liyaphathwa ngoba le ingoma ethi asiphathena amahawu asithwalena amahawu ungazi ukuthi oqondileyo kuphi. So lokhu uyazenzela? Ngiyazenzela. Kule hawu kulesihlangu. Okukhulu kakhulu mhlawumbe ngalo singathi isihlangu leli medium size ngathi lihawu. Okay. So nxa kulomuntu ofuna ukuthi hayi mina ngifuna nje ukuzenza ngiyabona lapho uyayenza lama picture frame amahawu lapho ungasitshela ngokunye izinto okwenzayo kwesintu mhlawumbe abanye abantu ababengela interest emithini but bele interest entweni ezinje so for display ezindlini lapha. Yeah, ihawu ngilenza ke ngesikhumba senkomo umsebenzi engithanda kakhulu. Yebo ngiyathola ngawo inzuzo kodwa mina ngaphakathi kwami umsebenzi engithandayo ukwenza imisebenzi yesintu. Amahawu ayachiyana kulamancane engiqala ngaba aphansi entengweni ngiyawa frame lokwa frame ngwafake phakathi kwe picture frame abantu abanjabo Ndebele engazithengela ihawu lakhe le picture frame ayifaka officeini yakhe. So nyenza amahawu amancane ngwa frame ayo ayema officeini frame lamakhulu
bese senza ke amahawu awempini. Okay. Yiwona lawa izihlangu ngenze nje amahawu awukuphatha insizwa manje siyakhombisa izolo. Ibingahamba nje isibhadele hawu for iprestige ukuthi mbonakala ukuthi mina ngumhlobo bani. Ngibonakala ngehawu kumbe mbona ukuthi mina ngingwazi ubaba omkhulu wayengwazi uzahamba ke insizwa iphethe ihawu iphethe lenduku. Lamhlanje ke ukhona omunye ozabuza ethi akusasebenzi phela lokujabango ihawu ngokwabo eChaka ngowabe enkosi umzilikazi yehawu lalivika ukuthi khathesi ihawu lingavika umbhobho. Hayi khathesi ke ihawu abantu abaningi balithengela izinto ezifana lemicimbi yethu singabantu abamnyama silemicimbi efana lomgubho lo obakhona umgubho inkosi umzilikazi umgubho inkosi umzilikazi 7 September abantu bayothenga amahawu bethengela ukuthi emgubheni enjalo njengoba komgubho wesintu la ubonakale uphethe ulutho oluhambelana lani lalapho oyakhona. So lami this I think kumele ngihambe nje singakalahlekela le network lapha kule mbuzo emibili emithathu lapha. Waqala kulomuntu obuzayo ukuthi kambe ngabe lawo yini umuthi wama-piles ngoba ama-piles into ehlupha abantu kakhulu. Yes lawo. Okay. Silawo ukanje umuthi wama-piles ukhona esukupha ugcobe esihlanganisa insizi kube lesikupha unathe. Sikholela ukuthi unganatha phakathi kuzabopha then ugcobe futhi kusondeze phezulu. Okay. Then omunye uthi kona how do you preserve izihlahla lamaganga lapho elikepa khona? Ekukepeni laphana okwaqala kulemkhuba. Okwaqala kulomkhuba. Isihlahla awuphomba ukusigepa nje uyasicela. Into yonke lomkhuba mbona ngani ile ukutshengisa ukuthi uya preserve. Then uyagepa ngomkhuba lwana. Ungagepa impande uphinde ugqibele. Kusale zimile ezinye impande. Ungagepi isihlahla uze usiqede. Usiwise. Ungagepa impande ezimbili lapha, ugijima uyegepa impande ezimbili laphana, ubusu siyakhangela lezinye ezivele uthi isihlahla vele esesiwile kumbe sesidala. Lapho ke la sokusiba iadvantage yakho suthola impande phezulu suthola mhlawumbe inkuni. Njalo okunye sipreserve ngokuhlanyela. Izihlahla zesintu ziyahlanyela, izihlahla kakhulu ezidliwayo siyasihlanyela. Kulomunye lapho uthi kona modern medicine expires. Ilama expiry date. What's the situation with our traditional medicine? So intolwane leyi ingahlala iminyaka eminganani kumbe ulalapho uthi kona hayi sekuexpire sesilahla? Kukhona lapho expire khona, khona lapho ukukhunta khona, singathi ukukhunta. Isigubhu sona imbiza yona leyi, ngiyakutshela ukuthi mayifaka ungayifaki yonke enyabe ngikuphe yona mhlawumbe oyithengileyo ngesihlinganiso ukuthi uthenge njani. Ngiyakutshela ukuthi ichayi, ukuyichaya khona kuyayenza ilong life. So ke isigubhu lesi uzasinatha uzasizwa singasababi. Uzasizwa singasela i-taste ukuthi siyabe sesi expire so kumele udinge esitsha. So yonke into le expiry date. Yonke into le expiry date. Ikakhulu ungakhangela ukuthi vele kuyabona injo kwapha umuntu wami ungadlala kakhulu uyabona. Ngeke usebenzise umuthi lwana subonile use-expire. So kumele ndingo omutsha. Hayi Jabangu sesixoxile lapha ngiyabona ulento eziningi ezithengiswayo ngikhuthaza abantu ukuthi mhlawumbe bangabuya nje bezozibonela lawo okuthengiswayo edinga Jabangu lapha ulemkhonto lenduku la yonke into lapha ulezikhwama futhi zesintu lapha asingeke sikuqede konke la. Khona singeke sikuqede. Nengi kakhulu. Lamahawu njalo isithilo okunye ngamahawu engakutsho ukwenza ihawu angenzeli imali kuphela. Ihawu liyafundisa. Ngenza ihawu la ngembala yenkomo okuthi ukuthi abantwana besebafundisa ukuthi ihawu leli inkomo lesingathi yayi inhlavukazi. Inkomo le kwakuyingcotsha, ingcotsakazi. Inkomo leyi intusi, leli liwaba. Ubusukhumbula ukuthi izolo amabutho esizwe sakithi komzilikazi abephatha amahawu. I-regiment ibilomhlobo wamahawu, ibilombala wamahawu ewaphathayo. So amahawu aphinda afundise futhi.
akubi lihawu nje kuphela. Ye nyakwazi indaba lesike sayibamba siqalisa laphana but kulomuntu obuzayo njalo mhlawumbe akutholanga kuhle laphana uthi kona asibuze ngendaba ye dosage le because abantu they tend to overdose imithi yesintu bengitshela ukuthi kulo bro wami ngodokotela utshone sithi yena izikhathi eziningi amadoda abuya ele problem yama kidneys are overdose imbiza indoda inathi isigubhu sonke agcina ama kidneys engasasebenzi kahle lapha so I dosage phela abantu bathi umuntu wesintu awula silinganiso isilinganiso somuntu wesintu nxa libanika abantu liyabanika I dosage yini okokuqala sikhethe kungani abantu be overdose umuntu overdose ngobuhlungu umuphe hayi ndoda lapho uzathatha nje ake sithi nanku ngoyogurt ngitheli isigubhu sami ndoda ufika endlini natha into egcwala la angithi nanku sokungaka umuntu mayefika ngale endlini anisekho mina uChabanga aqala nathi egatsha kugcwale khonapha kumbe nitheka nathi hafu yalokho ngimuphe isipimo kahle athi ngobuhlungu abese overdose usezi overdosele ke lapha kodwa mina lapha ngimtshelile isilinganiso esiqondileyo njengoba ngeke ngathi ukuthi kafathi ngathi intolwane ufake i-teaspoon kuyafu yenkomtsho yelambazi umuntu afike ngale endlini akasayenzi ngokufanele okufana nabantu ukuthi kunje somaphilisi ngizothi umuntu overdose amaphilisi agcina asasebenza emzimbeni so i-overdose ikakhulu ayikho ngathi yabelaphi kumbe thina esipha abantu imithi ikakhulu isemuntwini isigulane umuntu onathayo lokungazwisisi banenge abantu abazwisisi ngemithi ikakhulu kade sike sokungcono bani mina kunje abantu bama customer ami yabapha inamba zami ukuthi ungafika endlini usukhohliwe ngifonela ungaka overdose kuyafana nje ukuthi umuntu sungamupha umuthi uthi lo ngogeza lo ngokunatha umuntu aphambanisa abike kugeza ngokunatha nathe ngokulokhu nathe ukugeza yehe loana ogeza uyipoison uyabulala usokuthiwa ubulela umuntu kodwa kayisuwe yena nguyophambanzileyo so i-dose isikhathi esiningi iphanjaniswa yithi izigulane yithi esinatha umuthi hayi ukuthi umuntu uyabe ungatshelwanga ukuthi natha njani ayikhona ukuthi into yesintu ayila dose into yesintu ile dose hayi Cabanga sesixoxele ngethemba abantu bafundile okuningi ngemithi yesintu sizabe silokhu simbijana sibuya sizovakatsha lapha sifunde okuningi ngosintu akuthi ngiphinde njalo ngithi abalaleli ngababukeleyo labazabukela futhi uhlelo banike ifone number ngoba baningi abantu abasezinhlungwini baningi abantu abafuna uncedo baningi abantu abafuna umveba lapha lezigubhu bangakuthola ngapi mina ngangithola koBulawayo eMakhokhoba Magethi o eMkambo inamba ngu0776 426 029 ungaChabanga lobuthi Ngwane hayi okangwane sibonga kakhulu bekuluhlelo lapho kade sikhuluma khona ngemithi yesintu namhla besixoxa lo baba uChabanga silapha eMakhokhoba eMkambo sifunda okuningi bese lamachoba ngapha besigiga lapha lemveba intolwane kuningi I always find this place fascinating because this is part of our culture, this is part of our tradition but ngiyazi ukuthi athe sesonto sesihambe ezibhedlela ukanti sometimes some of these things they are just part of our tradition so once in a while lakho manje sekwe-encouragewa ukuthi abantu bedle into zesintu so nxa sesidla into zesintu ezifana labonyawuthi lembhida kuthi ukuthi phela le mithi lakho sekwe-encourage ukuthi ngabe siyasebenzisa imithi yesintu but I always ask people to please first of all go and consult udokotela uzwe ukuthi ubulawa kuyini ungazidiagnose so oChabanga bakhona la ukuncedisa lapho elami igama nguZenzele bekuluhlelo ku-Civic Forum lapho kade sisemakhokhoba khona sikhuluma ngemithi yesintu asihlanganeni kwezinye inhlelo